abusia for emakwaba ochina nyame ya adoma ya fufida ya yesi ho ede kai kuaye ewo mayimu ene nkomo hwehwe ne be kasa afa kua ekoso ewo mayimu ye boy homoden ana ye tisan ya chi wankasa oto ha wo hwe ye nso bisa o se wo ye kua ana wajai na unim se wo ya nkrankrei se nka wo garden bi bata baabi a ka betimi aboa ama sika da bi awi akese kotonuane no kaso betimi ate anam anu ensema ye bisa emre bi etwa mu na yesi Ghana ye economy ne agrarian chese the backbone of agriculture enei ye betimi akasa asem no denti ne yasase be de etese nanso so ye kra tomatoes efri ye ho enye ye wa Burkina Faso ha asase pese na ye yete ha ekra tomatoes efri Burkina Faso wenum ni nsema ebedwe ho bi enne anopen enu achi enura da ye yesi ho abansan kuba tanse ye mfa nkai se ye nuan mo di dem no omo nseye e se dem die enye nseye na enura ye se ebinim so mo ko parliament mo ko ya omo antimi enwuram kura ma ebinim kura hwe epa hwe ye bisa se parliament mponi a ene na ankura mo ato mo ka asisi mo dan office ni ade ebe de ne nuanum ya ye se nka yenye ye niema se de be ye ombetumi anya access no motumi anya access no sa de na ye ni abra na Transparency International the report bi abeto dwa se nra mo kai afro barometer so ye kan ho asem ene de ye se corruption no ase kwa na ekosoro Transparency International so de ba ye kese asa ye boy ye homoden apaya na ana se de obi asem kro na wemni nsema na paye twe ho nkomo bi 1441 obetumi de aginchira ba na mu ne ye kai mo se ochina farmers day na ba so ti ye kai aganu makuafo be se mfinsi aduasa na ye yi sa da isi ho na yebedwetwe ho enkomo kakra anopai yenuanom ani munyamfo magye breso mo ne yebedwetwe nkomo ono abura mankwa asiama MP Fanti Akwa North ono anso so na ne namfo mo pena sempa no bone mra ne se ono abo guarantee ono abo akwa ba nyame ado ko so yo epe na ebenti to da na ene wakakra akra bi ne abefa famusu bende ibi mi sa Honorable Alex Admakumensa MP such Afram Plains ni krom ye duane ma papa ye yan nandwie wo na minim so obo de bi ba de Honorable Akwaba mejo so pombo kodi anya ko padom me bo Honorable guarantee na also ko school na o nickname ana Home David. Mama bi. Mama bi. And a man come one. Oh, and the Vienna man. Vienna man. Ah, okay. You. Yet. Another question I mention same free so. Enra parliament. And now parliament na. Enra de manko. No anko. Ba ba e ma metehwe na. Matini na. But enra na ye da ye si hwa de kai nu. In fact enra ye interview ha say a ye nua ba ko ono so ye adwuma o ETV minim se wahu na Paul anoma akode o kan news sabi na ni afra enso so kan news de enro ba ha sei na o kan nsem kan nsem bebre na asem ba ko o kan ye o se sa nipa na sabi o madi dem na mo na na mo ho nyina ebi mo sesra de no o mo wa abusua o nam city so a o se wa mfifiri ho na nka nipa bi wo ho a nka dem di nti nka o so mo mani kum ho so mo amani yanku mo ho and one by any or more my no. Assemble according to Jan. But on her front page, a year Ghanaian Times and we who picture no. Parliament patrol will be at me room. You, Papa, me that's never going in cinema chair or more moshe and or more mutina. It is to name Fanta Quafunia. Yadena men so say was idea be she be. Sir, I'm part obey to me room. Na. And say, omo di dem no. Need to any omo asabi omo use wheelchair no. Ane omo nante form no. Na omo akwankro ewo adan bebre mu wo Ghana ha ana say ewo developing countries mu no. Na eho asem kan de kakra e say yamfa amfi ase say ye behwehwe a place bi ama won say de omo betumi especially omo betumi aba omo pe oni ye 19 na ye be ye adwuma ewo especially public buildings mu pepepe nti ama ye ka chi kakra until say 2006
ye de saa ye pass saa law no a ma ye hu mfiedu a be so 2018 sorry 2016 to aba no 2016 no say omudi ya okakra ewo enema bebre hu ebi ye parliament say bia emre no nso yinti ba ebedu say bia ebeso no nanka bia gidi say anka engineers no factor it into the old structure na omo ye hu bibi said the emra na se no na ye mumu a ye hye emra na ankoba say ye na ye bu emra no so nti but no ade ende say ebesi na ye ka say de facility bia na say kwanya bia ni ho emma ye nuanom a omodi dem a omonam dan ho no say onko ombetumi aba hall ho dem say the only place anko ombetumi use say ombefa staff entrance or nanka omo use lift no nanka omo dey access both floors, the first and the second floors, but then also saying lift no I challenge the kakra inti na ukasa I challenge the chese nyadwuma so sikasa I challenge kakra asa FB nyadwuma lift ni nyadwuma inti se omo fa entrance okra enyade a anka ombetumi ade aba efficacy ni ho abehwe de course enra na enne no nti ne ebesra ne se de uko private public buildings bebre mu a omo ye government de no nsem se new ones ni bi wo a omo afactor na se omo de aka plans no ho a omo aya ene ibinum etumi ekokokoko saa bia ni nyina nti ne ebeka ne se yenuanom ye mamo den hye modin se mema eyi enye akwansidie a enti ebebu mabasam na ne amopese monhwehwe ne mommoa kakra so a mode eboa oman no nkoso no mbema eyi ebu mabasam se moba parliament no moba stranded ana se moni betane nti enye ade a mo be hwehwe nkoso bia na se mo be ka efficacy no hu asem papa esrem abanfi se abaya hyemra no ona efie na hyemra no nti ye ko enim ye bem se bedu 2016 no na aban so abon ho modern na waye nti eno nso amonhwe ba bibia am nso se obi saa nipa ni bi a o use wheelchair na se ebia opese oba onkoso misa da ebia left ni ye adwuma no obetumi akatuma aba na lift no ede na aba no abehwe nia ekoso ewo efie ho no ebi but honorable uni baby amehwe sese a ye act no section 39 persons with disability act no or say participation in national activities a person or institution which organizes a national, regional or district activity shall as far as practicable ensure that facilities are made available for the participation in the activity by persons with disability. Now one so na mo kan say ko kan sha it say enhye but you say emre da ho emfiedu na say emfiedu aka minu pe we dey me borrow NDC for say your term no so say emre no so ya mo be se bi aka da we say bi ka me sure say yeah we dey me borrow kaka yeah kan no omo be hwe na omo sisi ho pomasi bire nyina se de ebedu ho no na ye shemra no mum anya say mra no be boy so because say any bibi nam ebetumi kura a prosecute enipa omo amasa de no ankoso e wo bia e wo senka ekoso bia no so ye public place nti yesre omo nya ho ade na efuto kakra me de be ma nsa nkrofo yenuanom a won ye didem no se yesre omo didem bebre ebinum abowo mo homodin obia ne papa yo kan news wo UTV ye wo bebre nso a ebinum ye hwe ye minister kra ye minister wo chieftaincy yes that's right ono nso sabi nani eni ho enso hwe ba bia wa kwaye law wie ni law ne o ye minister of state nti e de chese omo ye unlimited as far as say ebia ability a de ye niema na ye de ekonboa na ye concern na yadwene ho nti
say what the demo and just say ato wadwene mu nti yesere om say omo modern say omo be hwe omo a omo akko omo anim omo suam nyem suam nko ebinum so eye shoemakers a titiu no omo eye ona okasa bunia no okana the piece na now say kwame we ETV no we ETV anya munya na mumfa bi mra ha so ba say yenkofa no mra oh dabi mo nyini mfiri wo mo nsam ya na houses ni bebre pesa obi ya de are akotu amaro obi ayebi me see houses ni bebre enye semo enti mo mpa foforo mra say we na nkasa I had to say ball no put me free there man now call Inter mo mpa foforo mra no me okay mama say enuan mo modern na mo ho modern enku mo ho na omo sua de omo sua trip ebinum ye mpabo a nyagro ebinum o machines a omo de ye mpabo a nyagro kra ni mu na ebinum say ebinum so ye ice water ya ote ho a wabie that is omo ankasa no as individuals no okay sa pepepe omo ya de pa mama unu abamina mo so mo modern na mo left na I know so I challenge no with the parliament for mo sha yo unu ya meda wasina meda menu ya sia maso as na me chia se chia from print for yo am say you can disability na aya ade kase a e wabrichi ma mo dwene ho yie na o mani ku ho se ayarefo no enso eye enipa se yenya nti o se mo so timbo bra bi a yenya yetene so bobra pepe na de me hu se yen yamamrem no eyi na ko fa sad na ba se amamrem kura no edimre bi afese na ye wo mo kura no nanka ye do mo sie tete no enne na eni bi eba nti ye hu se o mo so ebeboa ama aman so atima tumpon enu di sa how e o nyina no enya effect from amamrem sa na eba ndi edumra se no yetimi se yi o mo kire na mo so dwumadi o so nyame dia aba o mo no o so timidi enti no emra ba se parliament gitu mu se o se emma disability for so chance o so to perform there normal people here no na ye energy kese na am se emra no se desi nim no get 10 years ansa na ada dai mo mi si da foforo nya timi come to the law enti se no mo se dai is the do nyina no o mo pi ama access to the disability am say ebi wom ma ko da foforo is pi na make say parliament there no question na me bisa ne say obi wo ho a o hwe o monitor say enkoba say ko do 10th year ni wi a afi na ye san ba be ka say ade no monkoda monkoye say ye monitor say nru ho no na ade na ye adwuma na meje di say omo a ehye omo sa no egusu monitor ma se nso ne ye ka omo say enche na mra na du 2 years time na du ntino na fe ne ka say obi o da de na wanye ndi o say sebre start bo ye bo dewru say the PCFM so ye bom dewru na mutum ye bi na obi ba otimi afa so aba say de o so emre say ye kan mo da wusi ya che mutum ni bi ye de ben aha na bo ntimi mo di bi no ye na mutum adwere no ma ye bi ne be say 2 years time no obi o person ba bi ne be ba 2 years time no na mutum obi an ba ko ba omre enti ayade a o say o man no agitum ni ehwe se ni pa no ani omo etanse omo so ye ni pa se ye nya na omo so wo nimide eni adwenpa ebi kura eya ade sen ye sabe ye nya etini enti eya ade kese na ade best ye nuano ma enam ekwa mu no nom de aye omo adwuma se ne de eno ho adwuma kwa no be nam kwa mu eno na se social welfare for no hwe na se program bi o se ye mom na yi omo free ekwa mu na omo so kosua bibi na omo tinda bo omo bra se obi ka se obecho ade de bi a oboa na o chiro say kwaya bofa so yi nam a de bia uru kwaya bofa so yi nam this ye timi emetire om nom timi nya om nsa na adwuma bia nse be boa dan say de bia om nam ekwa mu ave parliament de na ba ya no ye mfa nse ya sefim kakra san say na e ma say parliament ya ni pa ba na be hwese nka emra sa ba na enim say ya left ya left betimi om ba betimi do om nyina aba soro na am say left no say afidie de etimi say anytime enti no afidie no na anu ya na parliament mo ye ho fefefa ana me kan for krama ni din who say left there etimi say anytime bia na Ghana for nso say ni left engineer say the abruche left engineers ya say ya na ni pagina ho enti ni ye no oh say bia be frɛ bia bi for omba no na che
uko abrechi a eda bia mu no mo lift engineers wa say ye no amutumi gina ho de ebro mo so mo frɛ ne mababo a ye nso ye ni bisa eni ti no ne na ema ne ba saa enura ndi me gini se de ye ho no afi e ba na ema saa because Mr Speaker share be afrim do so e be kan wasend obeti na leadership no be hu ntino afi e ba no se be ye amana si tu mo ba mo mra mo nye ibia ye be monitor ntra araba makwasi am ochina Farmers Day 30 years ni yankasa ye yisi ho menim se wo kua ene ma prato dim nti ye ni nkobo kakra ye kua ye ordinary linka wo se obi be kasa nka eho pa na nka wo se nya yin sika pa eso ebinum chese ase ye totu ye kua ase wo de toto niam bia hesi ye de ani akwa kosisi so a wo hwe yesa ase se de sitie emri bi kura twa be yesi Ghana kra de wa fichire mpo wo de yito ho a ebenyini abo ana ebeso aba but se no ase yankasa kra dan sa ase no kra ne ye se no ye di bi defense adan ye di bi aye ye nima bebre wo ha but ye kai se ochina Farmers Day dia ne ye kai yen se ye Ghana for yo me da se Farmers Day de se ye ntumi mo Farmers Day e Ghana ha yen kai fante akwa if you say usino and I first one 1985 yes and President Rollins edema akuafo a holiday kra assign atato and they all enjoy inti yeda ye akuafo nyina nso ayiku say ye hwe yenkua ya anka Ghana de na anka nwo se yenkua ye toto na se kra if you say eno ne omanyi ye economy no ne fapem ahoro bibre so bakakra meka eni enipa kuaye employ wen ye hwemu a enipa be se enchemu adusia e Ghana ha de unyina woye adwuma wo asase so 60% of our population and are employed by the sector agriculture yeah and sounds on afi yensika kra ye de boy ho bra ye economy kra koko ade a edi mu pa sustain economy no afei se ye hwe yensika kra inflation kra ewo oman mu a ewo se yehu pefe se senka ye increase agro exporter anka ye ni yie na anka ye export ni yie a anka ade a ebeboa ye manima anka ebia ebe check inflation ye ne stability of the city ha yadwini bebre nanka the sanity aba ye economic development no afi agriculture ade a emze obia anka oya ban edwuma kra de obia ni wa umfre krase ufri nkran kra ne krase wo ho nanka afuo ketua bi nanka waye na odi twitwa ho afi aban modemo awa agriculture mu no na ubebisa ho se so akona nim efi 1985 a ye institute sa ade eba se Farmers Day aboa akuafo ahe debia meka se na boase na beto aso no menkai for the purpose of history se sabre na ye kan se yi sa de yesi ho de aka akuafo no na yewura John Ndebugre ona no ye PND secretary for agriculture and 30 years in Rollins penso PND penso and am for montron to ho na bia da bi ya ye ho test nso so ha say ti ona bu pacho to aso nti agriculture no efi bra still dey am fan independence kra efi fra ye hu say akuafo hu hia no e de be ntitiru pa na yetumi ya de aye e de aboa akuafo ebema ye export in agri produce no anka ebia ebeboa akuafo asanboa ye men so we di cocoa free ho a bibia nche de ni hotitu bia ye ni ku hu se e wo se ye na ye de boa akuafo na ye de boa ye ho me so ka obi sam bibia na Debbie me so mfimfini akuafo ni nipa nso a omo emobo pa wo Ghana ha despite the fact say omo na eboa oman empuntu ni nkoso omo na emobo suku a ewo mia amenka de se ne dodo no awu kurum a sabio eskafo de wo makoi ahiafo ma omo nkobi se o koje records efi time institute
a scholarship for cocoa farmers ma ubetumi na se wo hwemu yie pa ubetumi hu se cocoa farmers pa wo produce cocoa no wo ma pa sa scholarship ya aboa wo mo enru 30% of the generality of those who have been helped by really? Yes, me na make catch. But scholarship so almost so near ma o mo near ma o se for o mo ebi o kra ye kan o mo nte ebi wo ho a ye kan o mo nte me ti kokoo pa ma apply be mienu miensa me se me ni obi achi ana me nko kan kire obi a ebi eni ho e bae enso me de me card nyina aka ho de koy so jaze na me apply ma me ehiafo bi a o mo ehwe me kokoo so o mo ma ebi eni ho e bae me ana me koso a me guso a me tua so jaze nti metumi aka ne pepe se ehiafo bebre zo a me hia o mo no o mo so o mo ma no no o mo ntumi because ade no ye say ebi a wantwa say ya unsa anka okay o ti ase na hia ni be light kura bi ni ne kura ase o ntwa de ye wo percentage bi a so okoye common entrance kane no a e wo se unya koko no ansa na unya scholarship no wa be wo se unya ansa na sa grade no akuafo ma no esan se omu kofuo mu no ni ade ntomu unya ntomu ntumi en benefit ene die em se omu ye ne se anka yemfa ye card na emra card no so de kwa ntumi ni achi nti ye se ye che no asa nti eno so eno kra so abo omu ade no so no kra ekrom titu na ye chade bi wo kra akuafo no omu nya den omu akum no mu hwan dua cocoa na no ba be that is the point obu ohun cocoa dua da enso the cocoa scholarship ewie university South Asia ya dia ha akuafo pa this year normal the code direct and pacho me ba bibia o se bibia this year yeah o se bibia asesa koko bofo no mo ba so me ya o se bibia asesa because course ade na na atimu ye den because we enya enenko an ya kan sa se mu ya me kan ma submit sa we empem bebe be mfie be nsia ni am start se me kasa o radio so ana se parliament submissions we nyina akọ ama nti se ni party no omo ye hu adwuma eye ifise akuafo no omo bre so that enti ade a ha akuafo pa afi obi ho no ma odokoko pa chocolate kura afin sonye e ma ban ka se ne me che afie me che chocolate one bar dia ma akuafo nyina eni se unhu bi da wo say ye aban responsibility koko minister of agriculture koko wi na obinya sika dia se ne ya koto chocolate afa keke e wo se afa se ababa wa betumi kana se bi waso mu na enye se betie di fefe na efese aban e di chocolate di dem afie di niamo ye no e bi adededa e wo mu na e bi kura nsu nie south ase na nka wo nso wo mani ade kakra but yem fa men kan wo say no kura so say akuafo no bi wo mo do kuko mu di chocolate da ane fa ekọ akuafo bi sa wo say wadi chocolate dabi oni bi da ande ya papa afi hwe akuafo bra e bre wo Ghana no mi somu ebi ne se uro yo mo fre no uro Wellington boots ya o mo hye oh minia anka die ben pa na nka aban da bi ameka aban bi betumi aba obeka oh omo a omo do no obi a momodin se anka wadwade akura o de be kodwa so no gi ticket na bi a ticket no tiatia na duru be se bi 100 Ghana na 200 Ghana afi no okeka bom ne dura ye be chew sa uro baako ana ye be chew se kan ye de do baako eno kura nso nka be boa ama ban agege eto ntem afi akuafo because ukona okoto na de no a obeka chew se ticket to so ase ticket no so a because num de ticket no ebe ye daama bi oti ase nti won ya woto no wo hia won kwanso no woto a no wasan ko because onyamfa so bia on donye oni ticket bi ya echi south ase no so betumi abo aban na wuro enhye wo mu o se wo hwe se de awo snakes ekeka akuafo akonofu a omo sesa she bata no sisi apa no waka no owu si serum no kura bi ni ho edu ba bi ni na bi ni wa nra se wo kawa yede na bi ni ho ede be na chance sei ede be na chance sei sen ka ban bi betumi aba na obeye wi eno de chese ye nhwe ye kuafo sekan sa ne bo kwa na ekoso edu ba bi kura last year ye kan so aban taxi sekan no men twa no kakra Mr. na ene ya ye tu amanfo for senka be ye kura farmers no omun wini omun from subsidies na no Minister for Agriculture asem no
enya sa level na hese yedu se obi a wo ye kua no fa de se sebi obi a wo kira ade obi a wo twi taxi sebi nyu obi na be sesa wo engine oil ama wo tires nyu obi na be to ama wo nti fa de se eye adwuma na wo ye adwuma sika be firi mu aba enti no enkoka wo capital ho dwetire ho se wo beto roro wo beto brand time wo beto welochrome 40 wo beto DDT wo beto ba kun reference agrochemicals wo beto to wa ade na wo de aye wafu woton a waju sika agu botom enye homom na sese wo se tiki asem na mekan me de clause bi kan ho me think o munye je adwade na wo betua edu epobia na nka ban no ye wo ba bi a wo de be ko agric office afe no na nka wo de ko anu akwaje ba ko wetua ka ana se wabo aban ama ban jeje to a ene de sa de ni bi ni ho obi akokora ye nte adwade ntu ni load so na o ye de na okọ ni baby so ta se sekan no munye ade nyina ebetumi aboa but akuafo mo pa papa so wo hwe na so ko wuram na se de inipa ebre a eni ma no kro okoso anahe ahe odo banchi na hu nyina afu ene we decide ba akopɛ eni nam 20 Ghana ho na nsan ya be afini fani ne eto no 7 cedis 50 pesos na me kra na meton bi ma makuafo no na 5 cedis ene nam hwe ba bi ene nam so 20 omuntu eno kura nso a omuntu mi no boa ye den onipa bre ne moja ni saa no odo na tibi ni ade nyina akuafo na ka hom odo so na ni mu ate yare ahoro bebre uko se Joseph Okofodia omu sisi mu obubu omu asekan atwitwa ni nyina ya do yinku obi etumi ado saa ma ne nsa no aye be se ya ofa asekan na odi hyempe na odi do wenu nyina advice die ni one ne sekan na fa that is the point enti utumi say enipa ebre na enipa eden enipa mo bo pa uko fante akwa omutumi do saa tigi enipa mo bo hwe bra okuani benye sika na bra body aba body aba o so otwa konye sika na saa time na body na border low kra na border form timi because adoso ene okọ abode ba ko ye to no e bia 3 cedis 4 cedis 2 cedis kra wo mu akra se nti da ben ni china na okuani obenye sika oba fanti akwa etumi do tomatoes saa no omahwiegu because ka bia nkofa and is it also not because say yen process say na me ba ho enti no hope na ade besi na nua so me ba ho enti no processing we nyina ppp na was aban ye no aban di agro ya kan millennium challenge ye ba ye no na ye say ebinum sisi warehouse ebinum sisi warehouses na egu ebi ye uncompleted ebi so on ma ya complete and so omuni sika on be to niema no aburo ene niema on betumi a store no ebi ni ho a on de beto agu na aban so na nsan de aban so bo akuafo abro if you say yes mechanization no I was say improve na intensify e dey na wo de bo akuafo abro just back up na unu yes World Bank doles out 2.02 billion ama Ghana na niema e koso aba enye World Bank for the if say aban entumi use sika no e dey ama omre agric nko ano omo $100 million. That is the point. Sen ko mo fa nye irrigation wa Accra Plains iso. Emu 25 and omo access. Sika poti ni nyina 75 na aka no. Eda ho hwe bre ni bre aye pese e mechanize agriculture. Na improve agric business. Na improve exports. In agriculture. And na create green pepper. Ye mo ye homoden. Dabi ye crack tomatoes ye crack kotomri kura MC nya be crack ye krabi du ba bi e free Abidjan ba fishes sika no ye de ama wo nso mu ntumi access aban ntumi access ye improve fishes se nka be ko 100,000 tons na the life of fishermen access e aban so okay ni nyina e aban so enti se aban ye we num nyina sada sika nyina wa ha I was en komo access no omde ye kua mechanized farming e wo aban entumi access PPP no enya adwuma amemra wo nua so yes aban so omo ye wenum nyina ripple effect no esan ba ye ankase so that is the point amemra wo nua so honorable admakuma nsa before then no yesrem atiefo afisa abre coin so wo clip wo video bi clip bi a efe a opese o mamamfo so hwe bi de e ho te
ye mpe hu bi aba ma da ye bi hunahuna ye sa number ye WhatsApp line no betumi a WhatsApp yen wo so 0277 244444 so the phone no ye 9 0277 244449 me can be no watch that 0277 mo amoje pen mo yen ntem 0277 244449 na fee what was up here you be in fefe say na no tugu so bibia de benya agriculture bibia say na no ye di tugu so ba ye bibia wo na mo kura hu bibi wetumi atwa now they ascend here wa now they would din ahase e be yi kura mo ani age honorable unia yes unia kan say bebre yo say you see kan dey say ye gitum dey say ye moye ho moden okasa na em de say okasa odikai e de asida kese ma former President Lawrence. So Timmy Eddie Sada is CEO, my Kriafo say, Kriafo ended. Yes, so you here. And you be a grano, your team about a Kriafo bass be say, and pa, Debu ha, a Kriafoda, and the cry idea a brosocase, a my Kriafo. Yanya Sabi, yet here, and I see a who ye, a walk, Cronky to a moon, say Crassi, dear, I don't dear, Yadobi, Yako Wanda, Adopa, I could cross your door, a go to cocoa near a yin. Na maame okrani ntino untimi kasa wo no so otikuma wo na so ye nanti from kuma ko Sophia so atidinda e ho ne this capital do bonso na no enti adwuma ye ne ho na de ana e masefu ne kakran se ba bi se asecha fran pense ye wasase gu ho na nso de ye me yan se e kwai kra edam ama kuafo no e no ba ma dua no ye betimi ade abeton no e no ne ade a problem access routes and see ehwe nya no so kura kan ho binti ne yekofa the feeder routes adan ho ahwan no bai and see ehwe na de ehwe nse de yan se samra akuafo yi hye omabo makura o ye fo nyina no edu se ye to aba so a electoral commission ti bi wura mu akojeje omaba why not eba kai na so ne ehwe fi se ekwa nna mu akuafo nipa bi ti ho eno na see ehwe na hospital kura no a sabe bako na do wie no a wabre no kwara okọ no eno so nkurase pa no ya na e omuni bi enti ye kase ye ka de ye hwe bi ko no a enso edu se ye pe to media yitimi wurawura mu a koye campaign wurawura mu a koje omo results e de be kan ye de ho so na enye abawe na abawe abaya ba nyina sa enti ko se Jafran Prince ana dibia that be some say me na me di moto na ma because enti ha no titi nyina na e ka Ghana ho na ohun the ho no ba bia e ho no moto ene ade edidi agro car entimi nko ho na se nipa na doafuo akese a ede na afuo ado no atuma ba krom ama kromfo ato enti wo so obi a o tractor de be ko no na ogoton fofofo na obeton no krom enti akuafo bre no ye kan de o mo bre yie enti e kwan be na se ye fa so a e me akuafo bre so eswati ene na se ye se ye hwe ko so akuafo na bre no ano school papa eni eho na do say ne ba school so a na bro no baton be bag be miensa na 9 na numa sa na tima so fofofo so aso school so eno ne break say bre ne na ye de nyina ko scholarship say koko fo ma yes koko fo nko mdo koko ni bia so bi so no edoduane e me ye di di say ye gi say ye pe foreign stage nko ade a na koko di a eduane fo nka say so say da ye so yatia da de a e be ne didi enti na see ye hwe see ye balance ade no say ye ma scholarship na ye man enye se kokofo ma kuafo na obi a ono division of labor so do kokofo a me do afuo yi ebe boa ma o suggest say enka say sa scholarship na cocoa board e de ba no kan na ye CMB enei no enke se koye te se mom okuko no nko a na mo enkoye nka okuani bia kuafo yes sade ebe benefit o ma do afuo na obi nya se mitimi jai aduane no edua ni ko do koko ni bi na esa na nipa nyina hye koko mu a ekom so beba oman mu edi o se ehwe ekwa ye fa so na afa yi advise yi se akuafo ma but me proof say akuani a no what me proof because o ko kura say hu say nipa no to no kro no beba tinta man life nyina hu say ono so yakam na wa hwe ye nso a ne bakra no ho no se beka ho so enti Adekye se me ho se be bi wo ha edua bayere ekwa na ho o se bayere na nyina na fa nkoko because the crime the ho medical capital ho baby wo ha yedua ayi bro ene aduana yi no ni nyina so ko atebubu because the crime na ho medical capital
baby wa head dia kwa gogo entiga say this capital no amu no aduane mam oh na abashanto region say regional yi enti such a crime limit no akuafo no ebre so okaso wo kra ka obi a so obi be wo a ehin fa no ofa so aba wo enti wo say sakra na say motor na say motor kin ni bi no na say matoto esi e de tum e won bakrom mo be enti wo hwe akuafo life no a edi go me ye wo me okumawu ba nkotena Afgambia na papa do koko edimi nim koko na say akua adwuma eyie how I don't think you need a problem no say I was say di free akua say de bakrom no free ho by say be say eniema no a I was say see de be ba raw no ye be process so that say you say factory be kwa kusi no say de mre bi na e wo ho no wenchi tomatoes wo ho pa nti yenya wenchi tomato cannery na e friend tomacan bolga na nam wo ho pa nti yenya beef factory meat factory e bolga many other places polugu and so tomatoes Argentina sa de no enye enumum ye ma enumum nye ye hia de mo ya tonton eno banka ebe boa yie na wo se wo se ba wo akra na so ye wo se baby for so ubeko head office wo baby region bi no ko hu se region ho so se city ba Ghana di head office na wa se wo ka ayi oyi ayi a esi akra o se nke ko bi a western cocoa o se nke eko eastern na se western na central region na location no aben akuafo no se meat factory na baby a na ntwie wo gase yetimi nya meat no na nke aben na tembia no hu wo problems ofuro ha akọ ha no problem on so face but the afan say bibia wa kra nti ama na ma kra ye congested say no ko bia so person what na kra na the trust bia na me nia ka say ama akuafo akua ko form no yes e ko form because they don't know what in krokase mu nyina krokito mu nyina na e ba krom e pa dwuma go say akua dwuma no e fa so eni su kase ma wo mo nti obi aba no ton ash water kra no feel say e yes say o wa kra so nti ama service industry no e take over from the agric no nti ho no say hwe kwa ba ne fa so ama kro bia mu ai se krom at least bibi kakra o ha je say wo bakra na benya bibi wo ho na e ma say e bia ma kro mi nya hwe say de ebe bie shopping mall wo wajai ama manfo bi hu say ekura ebe pede okrom because shopping mall bi wo ho nti o mo area ni na be pese o me ko ho dan say o me ba krom sana na ese o mo ko akra mo no krom start ko wajade no so ho abroad life no akoye krobia wo bibi kase bi a ehun hia say una okokro bi su ko hwe unless say bi a de ko hwe no ehia say okokko sell bi sabi no say na division of ayi more centralized than decentralized and centralized nyina be du akra na no na ema how eba and say go ball say o bibia na o pe bia so o free ayi ba akra wa be process we ayi once enka etibetuma nya other centralized decentralized bia central region western region eastern region na ehia kra say nipa nanti eba haze eno ene ade akra kai oman no afei say ye ka say surprise fertilizer ma kokko fo yes na omamudua ada ayi so ede na ye ma mo because obi do have for there e mo aduane di yenti fertilizer no so na nya available bo la koma bi akoko fo nko a yes koko ni hia o nya say yenti so good e me for no tomatoes for fanti akwanya bi nti o say chance che we say wo ye kuani nko na bibi wo ha e che say wo bi wo ye kuani say no ka ticket asemi wo ton bi nti wo bibi nti etibi gda so ma o fertilizer na so ko gu ayi so ye ma o sa spray ai we decided na so kodo na fe ye hu se enye fa go se obi a so shift kokoko na so obi shift ko banche say banche say edua timi de ye bia na no they anya na sa be one sided obi a be pe koko because na etimi to and other ways they need ready market for other products ready market say bia koko e wi ye no a koko board to do benya sika ye dey give us a good job na medo woman akwaji ato no ma titi wo mo enti no adwuma o ye no faso amaso because yanka say yen creative market and but ya dey o say ye bibi say bia kadua tomato say bua think ye nya storage ye bia edi gu ho na ye togum na bedum na bi netimi a chain no round etimi bayre o baby say ye togu na etimi by the nasa was ban spearhead sa drive because individuals PPP no na individual kwaya o say ye our create awareness my individual be office with my otumi ye na aba supporting bakro so but the case bibia ko aba so a
abai entimi je nyina na esa no yeka sa abai lead drive no good and the chat abai bia ne person lead drive because there was a time near was hiding many nyina ha somewhere around 1980 and 80 around abibia so mum nyina mbe kaya so na Ghana na ye de nyadoa na ye kan nyadoa o Ghana e won sawam tomatoes plum na ya kan until say factory no gu until say factory no ye gu no say nya no na gu ye ya na gu no ya na gu no say ya na amoye homo na gu in future no ye nye ne say saban ton ne installation bi sa ye di clause bi shem se de ne ye nuanom enkranfo de shem se ye ton asase mo na mfie nu atamiensa un develop ya etumi ton mo bifo because o ma to factories ni bebre na no ma gugu ni nyina de bibia de oka ana ye tito se bia so de to ma un se de ma un se bibia government de bia no ya na etekike enti gehia se bia ye timi build factory bia ye da ma private person bi no on what's like say ebi ni Metro Mass always me criticize Metro Mass say a big organization na say e ba say Metro Mass de buy no and dey ma e teacher say dey ebi a different companies obi a apply who apply just like one run via Eastern region no GPRT for bu na hye monsa mo de ani repairs near a mudraba payment yemfa ho e mo de a eno say ye tax ne yeje ka na to ma mo take via ye tax te say dem bi twa na banks ne bi no mo eboa amanfo mo toto VIP and nanam ye government who fa ho bi no obi one adwuma ne yeso a ebe yi wadi eno de aban we no ntumi nya bas ba ko pe akoto no $200,000 $6 billion Metro Mass $200,000 sana bas mo to yes ba ko bo no GPR Metro Mass for buses about $200,000 now over $6 billion into what the come private entrepreneur now obey den kra na obetumi aden ate hoka enema wenum ye nema e hayen what say you hwe ni ye pa na se hwe ni ye a e be ha ni America na say wonu anu sina samba so America say bibia no aye government property no ni government own ni pa na wo mu no ye dwo omu kra no mo fa no say government there edi bibia no omu take care because a commercial bank na a tech branch na students buy that man na loans time no buy commercial bank no obi ajeje wo msala ya so on ka che nyina bank ya former better na mo fe mo ye de mo pe students there ye hwe ye call back to the standard o ma queue fe because ya mo close account pamo yes they so to say ekoba ne say ye agric industrialization factories no enkoye aban de enye individuals de enye sa ababet ma aye no the a party of the private say na unu yeso ka say PPP na aye simple than say they be na private take control rather than say abai take control but abai take control your problem ni unu bia na mi unu bia say me no in charge no on nya dwuma so wo ye na aboa oman no but or they say e bia about they say oni of us oni papa nti obi a so no mu na e de ope nti say ye na create the ma private na so on one sound there ye tax na ye hia that's it e be boa ma improvement aba no obi o ye dwuma bia so be careful say adwuma no ye no oya e be yi na di enya ne dia e na oye corrupt e bia ba mu a e be fire e ne be boa dan say de bia no na be say aba na ye aba na ya your problem well remember text message suka crowd okay TK what's it WhatsApp line I dey am on phone no yes say WhatsApp line with 0277244449 say wo clip bia na ka de model ba na yes nya asem gitu kra manfo ya langa de pa mo pe bi de mo de afa fa odi ka ho na obetimi dia WhatsApp abrɛ na ye de afrafra mu yina ya dia ya bobo odi so eno achi efi Monday ko nyame ya adoma se ye ko bronya bre ya asem ne se edu bronya bre se ya ekire bra se ye dwuma no mra fom kakra na ye no ye ho ye abusua na wo de nkre komo abusuafo wo de text ba ha se ya
ye de be ya ma free we yanyi sika bia wo enne amanfo kora ntimi nto Xmas card bi me no afi na brofo tenten nowhere ne de pumpkin ya de no ebi ni Ghana ha we wanka sa de no wa ye no wese kama o se mfa nkoma maame ama pa ote muramura ne ya kan de da ma yesa sa de nti wo mfa ne ma nko wa mfa nkwa ye ba baji de ama for de akọ ama nti fefe na de ba next week ne de no ba ticket honorable for me no adoma ba no mani age pass me hu omo okay omo so edase tiki yesrewa sa Ebola sabi ehunahuna ye nti mon chirechire mu yie pa where asema ya tene se onipa bia oba Kumase Tech Hospital ni su ene na ye bia no na ase kwakọ ete se Ebola but yenko yeso ofiri Senegal se Sierra Leone ba yo se de en wa ba Ghana na yeso oba ekura wa ba yi na mu nsem bebre kwa but yenya confirmation bia enti no until then de yem kan to so say Ebola no o ma Ghana ha be kura me momoden say emra Ghana ha sempo TK ena de o outfit yi amanfo kakra ya mahye so Mr Bean ona bo kan yo menda ona bo ja say dum so ntino anya ne se wani nje on to bien go ha eti ebusuan for sare TK e da se pa ne uduma di a wo ye ne modern bo na ye kan disability so ho asame di o se opeso ohunu se o se opeso ohunu se enkran ha ye wo school omo ma so emu odene no ye obi e wo ha na se bi wo ha e wo hen na bro minimum enkran ebi school for the deaf kokumlemle ha se nkum sa down mu so omo ti ho bebre em se e okay all right okay mini papa but me dey na me nimi ye school for the deaf be chim e ho na me start school because na papa chira dey o me start school for the deaf one man now am for bisa say we ye muma na so say me muma nka who bisa we say kabe honorable you be sorry sincere but Transparency International for Ghana say ye bo modern and Ghana there as against CDD for the I say minimum time transparency for no be omo dey CDD and dey omo say ya mejun ya anti the current na am say no mum oh sir on top the current we ya say omo dey na transparency tia for the current na whichever way no ye dey na penny say Ghana corruption no ebe dey eso be ba eso ebe tia ba form krasa marginal reduction no enya dey a Ghana for EPT Ghana for nso etimu no o de bo say be ba form krasa na pa dey Ghana for etimu ni pe bre pa o na ase corruption no say dey also for bi kra aka presby moderator aka say e ya dey a ehu because say no ase established because so hwe akatua kra aba fra yen Dabi o do kano yen ya no me no me ye no e den ye because fraud from ye so nyina e ba nyina no eno be ha ye ya yen kan kre no se obi taba bi na obi ye bibi ye hunu ye bu ye ne eguso e bi pa ni e ma no ne ko ampa ti so we say me ne TSS ye se ye pie ni e kan economy ho asem be ka tenso honorable we dey enye kra o enso be tra ha o ja ye na some na o kare na o ma ho example no o nyina nu say eni e manye enso ba o betra ha I hope say NPP ba na yetumi betra ha say ya ye be kan kra wom yes o be kan bi I tell you hey sir more power no kan oh me kan bi pa yes na nyina na me kan wa say bo mo de ne de uko parliament is here uno mbekwa ko transit on be jatu say economy ni nye budget is na seriously speaking ye mbebre ho a say ye can corruption asema akese ne bobo so ya na ha ye kese sebi wako office bi na akwa ye wa ade wa amfa bibi ama ye nye ma krata akodi obi nsem o se so de bi ba sa na akọ emma ya onko sa ne ma no ya de Ghana for ye ha ye pa udie typical Ghanaian worker, public or otherwise. Na sika etua no bosome no. What you say? Yentiti ni nyina ne danka, ne electricity, ne water bill, transportation, atade obehye, aduane obedi. Emfa ne bade enka ho, emfa ne yire de enka ho. Ne bisa ho se onipa no, se wanyi sika bi emfiri ba bia bosome no a, ni sika no e de ne be last how long?
Entina make us ade no corruption as established. So just here. And you establish the prekuna ya ho asem say onipa worker no na katua enso no say no mo te say o makatua so o mo eye say DCOP and Pabeni say nra na mo ha ya mo interview so opposite for the musika so o mo pa. It almost and the o mo gia we have cause to worry because yes musika so mo pa. But some this year no mo jai mo judge so IGP mo de name to o mo nsa nti se de o judge mo ba ku bi want say o mo patch police bu patch up se mo don ka no nya dwuma ti o corruption e ka no enye ye ni specific say we na we specific ade ye mu wo o ka ma bi aso do de afase bu ani pain so na baby wo mo pay so mo so mo je ebi ni he ebi oh say me ka say de o kan bi an krankra no bi ona adwuma say na e ba no ho a o je bi baby wo level bi a de o je no eso se na eye kese akola na hunti no onsan wo hu say ne boss o je e wo o se ye hwe say ye nyia no o se itimi kan kore because I'm free ke ba for na yi mi no ma me do ho no my post say me yi nyina ko do ba bi a wo say na cobra na mbuta kan de say my wi bibia am kan say min komra said I feel jawa wo so ni ba din wo free you can buy antira wo mo say chair na say mente do kan say onje chemu na me ka chen say me fa ka print so meje me no ma no bi don sa no ba ka chen say sa wo me busufo ya na on ke ba bi ne honto ye oba come back honorable bi text message bi aba o se de OCD wo nkomo no onani age ho pa nka yemfa onye minister for agric na the text message no ba wiye no se emse me nkan ye nti o se me nkan a me nsan fa na de bra no enti ma kan ya wi anu anu no ma me bi London sa ba emse okona chikakra na oba en sata na airport no bebia edun so kra na ho odin kakra na hyase ho ba hi enti odwetwa na obisa obekwa kwakire no oba ma bi na goro boys bi no omkwakire nti okwakire no wi oba no so antina pebibre o say dama boda mo ade rodia kuna diji uska okwakire baby edun so no ompe kakra ma no ma na djuma so enti ade no ewoye mu a chese e wo say ye hwe na ye this 30 free schools na bankola na ba no de say de won here bankola na bebre omo mpe corruption kra won hwe na obakra no kikan sem bi che na sa ade o de be yo omo nyine bana na fe na me kan school bi e wo UK na omo annual calendar ne ma omo ye omo chire about loyalty omo chire about hard work patriotism sane mani nyina no eka adeche omo yire omo ho chire pa minim se Ghana ha se ye sheda pa ye sade ne si ho a because citizenship omo chire school ho no kra to Diana ensem wo ho pa tike ene de mpanimfu omo akasa pa ntinye do mbae no sa na nka ye no e wo man yi mu anka beboa Kwame Asamoah ena ose odi free kaswa ena de abantio na boye so ya de makasa pa anti mo de ne ba sorry sisi about it's worrying sa corruption sem ne ade but minim se de besi aye no e ba na akoya mansem we nim se we mo de na eso we nim se mo de na eso na fe di ba ko na waje na na mo fa de ni na ho apaso die ndi fo no mo de egu apaso o se esa no a ma mo yeri kwai mo gugu e bi ne sa ko ken se ba yes money na ba mo me fa body ne enko ha e mo yes no mo yes ko na business no na yo mo de because some the tie ni ba na emi ni ye kunto kwa tike mame we pa de odi aba mame kakakare parliament assembly see emi ni ye kunto kwa deputy minority leader no asa right now ko fa ba wa mo obi adi na me ba o ka se me politicize no na odi be kire Ghana for any the constituents a o mu hunu ebi 12.5 kilos no emu droda we boni be na we mu ene so oba no wa hye da yire na o so we sade na emudu na leadership e de ko fro ko ye politics e ko for MPP time no ni ade se na me ka se na yes say o man say esa o mo ye business enja kwa yo business o me ntoka batu ye mi house won so ankada no nka se ne leader ka ye na enye o leader o ye
so obeko corner chi na ye time we see ye time we enso onipa wa mo bi o de mu yi be kire keke hu wait ya sister now the buy so why yiri bi na aso wo hwe ase bi na say hey ye dey no no o peda na ewe obi do atem kan say odi atem ade say sikuta no e kire bibi obi nya na akwaje fa de a wa no akwaje afa ba no bo na say o monka o kuta no so anga so obi na fa e also the bet and also nim say bibi ya pon if you go wa de emo be ko parliament ade de be yo no otumi di bibi akọkire so constituency be mu say ade we ne tumi fa ha gbo ni nyankopon enti me come constituency na 12.5 ni say eno ane we mu duro no say eno constituency mo ka kire o mo yam hye o mo ana say 12.5 cocaine and there wait ni wo fam kakra mo say mu duro say and what to me the 5 VVIP and also what can be gone also can go get 0277244449 WhatsApp with me at the video clip there very interesting with me the money I say na no problem boy upon me could say no N1 no oh yes na dey go kwa no so enyefe enipa ebe wu no na fe menti ase abaje wo fa we enfam tike ekwa so waja esum tem say light street light nso na esum wo so papa tike nti yanka ma asam before no no nti because asam before no juma what dey fan go share abai what dey fan go share N1 ye be hwehwem because I had time and I say na de no bi kura wire beto to kwan mu bi nya accident ebe wuro mu say free abeku obi onam ne baby yes nti one of these days you better that park ho asem e ba no mani age wo so kasa on kan buy some chairman Honorable man question Honorable Alexander Mako mensa na obeka me ho ede nkoma twetwe ma na wan ka ba asem dia be na nika pa next week for our Christmas message bra yem fa nkoma na o mame o papa akufa ochia no ana mi chia o yo Honorable so chia ba ko na sa na kwa ye no wo nkomo nti on dey say dai hu na ye se me chia no se me dia no what ya dey me chia be dia ka sa obe ka sa na ye chia obi da be chia mampani ka me pra me be chia mampani wa mama no ensi me chia be dia nso o chia no we chia na ne okay ne o chia mampani no nso chia na na akufu ado o mampani mi chia na ne ekoi die na what you your cancer wa wote okay mo no so chia na na do na also chia na o mampani me chia wa djuma wo bo no etawachi ko so no bo ne ye na na so me chia na de onye no mbra me je Ezafo yepeja yemu otsanya me yadoma ya nkasa yewura and so for sapon special ice UTV ye penny one unua osay kwa am despite moja mose wadane ato akora otsana na awotwe yekodi sa adai ekumase nti abusuafo ade ato yani nya asem keto akora momre ye handkerchief ni emfenko yi nti eno ho asema no sa hihye ye bekoso nti me ho asem ade akiri ye bekwa kwesi na mu na ye jam no amamo nti ye ba de bekwa ba so ye ba be bom amane ye nti abusuafo ye pejam honorable edamase pi ochina so akuafo nyina so edamase ne momodem bo ne de mo de maye ye peja ye mu edam nyina ase